Assalamu alaikum aziz teleseyirciler, haberler vakti stüdyada men Halime Kaybulayeva çalışan ve biz son kedisiler haqda tarif etmege hazırmız. Kırımga prezident Vladimir Putin keldi, o esas obyektlerinin koruyuculuğuna ziyaret etti. Kırım köprünün avtomobil yolu yarımına kadar endi hazır, o bu sene açılacak. Koylarının abadanlaştırу meselelerini Devlet Dumamebüsü Ruslan Balbek öğrenmege devam etip bu sefer o sudakka yol aldı. Saq şehrinde kurulayatkan FCP obyektleri ve yerli sakinlerinin problemleri. Devlet başı Kırım'ını ziyaret etti. Vladimir Putin bugün Kırım köprünün koruyuculuğuna bakıp çıktı. Yarım işler endi yekunlendi. Köprünü bu yılın dekabr ayında açmağa planlaştıralar. Birinci trenler ise 19 sene yürüp başlayacaklar. En beklenilgen asırның koruyuculuğu Kırım köprü o rekord müddetinde kurulmakta. Bu yerde 10.000'den ziyade insan çalışı avtomobil yolu yarımına kadar hazır. O bu sene açılması planlaştırılan. Когда мы планировали кафе и проектировали, мы почему-то для себя выбрали стиль модерн 60-х годов. Елена ve Dmitri Kerichli iş adamları olar yarımadamızda Balaban ailevi iş kampanyasını açtılar. Akay apay oz işlerinin esaslarını Amerika'da öğrendiler. Ama sevgen işlerini vatanlarında ilerleteler. Учитывая, что город у нас очень маленький, и слух о том, что мы планируем запустить женский фитнес-клуб, как бы воспринялся очень неоднозначно. 8 yıl içinde iş adamları hem yarımadadan hem kıtadan 200'den ziyade hadim topladılar. Olar Kırım köprünün açılmasını sabırsızlıkla bekleyler. Çünkü bu köprü Rusya'nın cenubine ilerlemege Balaban yol açacak. Каждый раз, когда вы будете проезжать по этому мосту, вы будете видеть этот масштаб, эту грандиозность, эту грациозность этого строения, к которому просто невозможно будет привыкнуть никогда. И это то событие, которое перевернет нашу жизнь и изменит ее раз и навсегда. Anatoliy ve Olga Tatakardaş Kerich boğazının eki yalısında yaşaylar. Anatoliy yarmadaga 50 yıl evvelsi koçtu. Zenatı boyunca o denizcidir. Kırım köprünün koruyuculuğunu gemisinden körgen edi. Anatoliy ve Olga bu koruyuculuğunun bitmesini komşular gibi beklep otura. Çünkü her bir ailede yaldaki koylarda soy-so bardır. Все ждут мост очень сильно, чтобы чаще общаться со своими родными и близкими. И действительно встречи будут ближе и чаще. Bu ise Kerich Deniz Teknik Kolejinin talebe ve hocalarıdır. Şu okuv yurtu 1884 senesinden beri çalışıp 40.000'den ziyade mezun çıkargan. Bugünkü kunde kolejde 700 student okuy. Olarının bir kısmı Rusya'nın kıtasından geldi. Kolejinin reberiyeti umut etkenine göre köprü boylap hareket başlagan son talebeler daha çoklaşacaktır. Мы ждем этого моста, очень ждем. С постройкой этого моста это будет стремительное развитие Крыма и нашего колледжа, естественно. Когда я выпущусь с этого учебного заведения, при первой же возможности я, естественно, пройду под арками Крымского моста. Kırım köprü devlette en beklenilgen infraterkip obyeklerinden biridir. Onu birçok kereler kuracak oldular ama tek Kırım Rusya'ya geçken zaman bu iş yapıldı. Bu köprü devletinin en uzun köprülerinden biri oldu. Onun uzunluğu 19 kilometrdir. Köprüden birinci arabalar endi bu yıl geçecektir. Halime Kaybulayeva, Lila Vidjat, Millet için. Koylar infrastrukturası toprak damartalarının resmileştirüvü, gaz ile temin etilüvü ve Kırım Tatar toplu yaşagan yerlerinin abadanlaştırılması bu ve diğer suallarını Sudak regionunun sakinleri seslendirdiler. Olarını dinlemek için Devlet Dumamebüsü Ruslan Balbek keldi. Safiye Şukurova bu haqda devam etti. Pensiyada olgan Muslime Rahmanova Sudak civarında yaşay, onun evi Yangi Mali kasabasının ortasında Suqsu özенің yalısında yerleşi. Yağınaklardan son özen suға tola dağlardan sel tuşup evlerini basam. Koy sakinleri yalılarını kavilleştirmege ve özenlerinden geçken sel neticelerini yok etmege yardım isteyler. Başla yağmur. Bismillahirrahmanirrahim deyip herkes tökülü yolun çetleri adamlar. Av mostu çıkmasam da onu kaldırıp attı. Mostu attı su. 2 metre su köterildi. Men boynumdan bana. Bu suva bir türlü bir yaptılar abim özene.
дағылды кетті. Векой сәкелерінің бойле проблемалары пек чоқтыр. Боқта Русия Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбекнен субет етілдім. Кой сәкелерінің әсас проблемаларындан бірлері бұл еллардың олмағаны ве газ кечірілмесідір. Как холода наступает, там у нас детишки. Дороги страшные. Невозможно там проехать. Мы просто просим обратить внимание на наши дороги. Ярмадада олып кешкен музбе деңішмелер ақында далақырды әтілді Қырым Копырның Ветаврида елінің құрычылығы. Ахмеджетінің яңы терминалының құрылы бітмесім. Келе атқан сайлаулар ақында да сөз үрсетілді. Бұ әдесе бір Қырымлыға пек мұйым олғанны қайдетті. Файлер ве жематшылық лидерлері сайлауларға барачақлар ақында хабер еттілер. Сайлауларда iştirak etsek, bunu yaxşı anlasın vatandaşlarımız. Yarın bir gün anavu olgan meselelerimizni moral taraftan, yuridik taraftan ahımız olacak demeye. Ey hürmetli padişah, bizler sizni sayladık. Bizler sizge işandık. Мы обязаны идти на выборы и отдать свой голос. Судақта Руслан Бальбек екене милли мектепні зерет етті. Мұнда ана бабалар ве ожалар топланды. Мектеп бинасы кечкене әпсі тәлебелеріні сығдырмай. 140 тәлебе сығдырған мектеп бинасында 320 бала оқуй. Дерслер мұнда екі деңіште кечірле. Конечно, встреча очень важная. Проблемы в школе есть с помещениями. Нам не хватает помещений. Требуется расширение, реконструкция. И просим нам выделить еще здание, помещение для школы. Яқыларда бұл проблема чезлежек бірданеда милли мектеп құрылмасы үшін еренді айрылған. Башқа проблемаларда насыл чезілген ақында Руслан Бальбек медениет эвенде кечірілген жемачылық көршуінде белетті. Люди, к сожалению, долгое время жили без дорог, газа. Были даны четкие ответы, то есть по газификации это 19 год, этот Яны-Мале будет газифицирован. Вопросы это реки Сухсу, 35 миллионов выделено по очистке русла. И, естественно, второй этап это строительство берегоукрепительных сооружений. Это вопросы строительство дорог, дороги паспортизированы, те обозначены как в Яны-Мале, так и в Осрете. Идет процесс проектирования, и я думаю, что включусь и постараюсь помочь, сделать все, чтобы определить источники финансирования. Бутун сеслендірілген суалер протоколға көрсетілді. Мемуриет башы бұл суалерні чезмеге башлайжақ. Бір аптадан Руслан Бальбек проблемалары насыл чезілген наукренмек үшін судаққа бірда кележек. Алимек Айбулаева, София Шукурова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Мамут Султан көйінде бала бақчаларына небетлер кечміште қалды. Мұнда енді екі бала бақча весе қыз юз ерлік мектеп құрылмақта. Бұл бұтынлей тәсіл сада ерлі сәкенлерінің ихтияжыны темин етежек. Бұл ақта умум мектеп топлашуында белі олды. Нәтижелер ақта Султания Ситакаева. Топлашып өзгін бір шекілде кече. Ожалар умуми екін чықаралар. 4 ел девамында Мамут Султан көйінде тесерлі дінішмелер олды. Бұтынлей бала бақчаларына невбет yok етілді. Яны иш ерлер пейда олды. Тәсіл муэсесілер яны мебель или тәмин етілді. На протяжении многих лет ничего не менялось. А сейчас у нас уже и новые кровати, и новые столы, мебель, шкафчики, игрушки новые. Керекли диққат Русия Федерация президенті сайлауларына айрылды. Акимиет векіллері девлетнің саясет ешайшында иштирак етмек, ве гражданлық боржыны еріне кетірмекні чағырдылар. Бұл кележек сайлауларда бізде тырышамыз анлатмаға, бұл провокацияларға çok құлақ асмаңыз. Esas olarak Украинадан келген провокациялар татарларға ве украинцілерінен bağlı. Şimdi hakkında laf etemiz ve böyle bir bekim kesenkes ben laf etem. Ama lakin aslında kimseni dinlemeniz özün yüreğine nasıl sizge ayta o şey yüreğe işanınız, barınız ve eğer de gerek olsa seçmege millet yoksa siz milletini seçiniz ve barınız бюллетенчикni taşılanız. Kimge isteseniz ona taşılanız. Көйде нақлият инфратеркипні де ейлештірмеге планлаштыралар. Земаневи yol соқақ фенерлері или тезден сәкенлеріні қуандырajak. Бұндан ғайры көйде яны мектеп, балабақчалар ве спорт салонлар құрылмақта. Султания Ситакаева, Алишер Алимов, Миллет үшін.
Ақмежитте пенжереден атылған гай канақтары қаршы келген машинаның пенжересіні сындырып, қадыны бетіне келіп ұрылды. Бұақташы атлар іштімей ағларда музакер етелер. Қаза Победы жәрдесінде юз берді. Зарарланған қадының сөзлеріне көрем, олар ВАЗ арабасында кете еділер. Оғдеки машинаның пенжересінден гай канақтарына атырдылар. Бұл вақыт машинаның пенжересі сынды ве анақтар оғде отырған қызның бетіне ұрылды. Қанун бозыжы бұл ерден қачып кетті. Чамур ерне яңы yol, бош тарлалар ерне есе мектеп ве бала бақчалары. Акимиет векілері ФЦП объектлеріне бақып чықтылар ве Қырым татар топлы яшаған уч ерні зәрет еттілер. Тәпсілетлар бізім левхамызда. Белая Дорт сәкінлері 27 ел девамында батақлықны қатырлатқан yollar бойы үрділер. Янларында чанталар ішінде әр вақытты мұзая қапташыдылар. Ветек шымды бұ ернің сәкінлері инсанлық халыны алғаныны білділер. Devlet Думасының мебусы Руслан Бальбекнің ярдымы елі. Yolның ең проблемлі ерлері тамыры тіліп башланды. Наконец-то современная власть, сегодняшняя власть нас услышала. Мы обратились к ним, конечно, в первую очередь. Они нас услышали. Сразу пришли, обследовали. И вот, пожалуйста, сегодня мы видим результат. Анда да бала бақчасының құрыжылығы да сонuna келеята. Бұ бақча ярымадамызның ән дүлбер балалар бақчасындан бірі олажақ. Ама бұ арада ішлер тоқтатылды. Чүнки құрыжылыққа пара етішмей. Çalışқан адамларға мааш бермеге ақча жоқ. Ве база весіқаларда анлашылмаған ерлер пейда олғандыр. Бұ бинаның құрылып бітмесіне да 46 миллион рублей керек. Для этого объекта необходимо будет 2 месяца на окончательные работы, еще месяц для ввода объекта в эксплуатацию. То есть при желании в сентябре дети уже могут пойти в данный детский сад, он может быть запущен полностью. Ләкин Каменкадаки бала бақчасының құрыжылығы планлаштырылған кебекече. О ерлерде да хош келді Стелла Ахмежит айланчық yolының ясалмасы тахмин етелі. Бұ yolының құрыжылығы 2020 сенеге бітірілмек керек. Мы сегодня выехали по этим местам совместно со службой автомобильных дорог и с Государственным комитетом по межнациональным отношениям для того, чтобы определить те участки дороги, которые будут выполняться за счет федеральной целевой программы по направлению 8 межнацсогласия, для того, чтобы определить те размеры и объемы, которые будут выполняться в течение 2019 и 2020 года. İş группасы Marina kasabasına yol aldı. 500 okuv yerine olğan mektep gözümüz o günde kuruла ve buna denişici hava bile keder etmey. Mektep 2019 senesi işke düşürülecek. Enver Ablaziz, Magomed Nisturov, Millet için. Қырым караймлерінің мәдениеті насыл сақламақ. Бүгін бұақта Қырым Өндеслік педагогика университетінде музакере еттілер. Төгерек маса башында илімлер докторлары, профессор ве алимлер Қырым караймлерінің тарихи медени мирасының мәселелерін сеслендірділер. Илми тетқиқи институтының музиры Исмаил Керимовның сөзлеріне көре, бойлет етбірлер илк вақия дегіл. Дважды проводили круглый стол, связанный с проблематикой крымчаков. Язык, литература, культура и так далее. И вот сегодня мы проводим круглый стол, посвященный караимской проблематике. Для того, чтобы сохранить эти этносы, народы, которые проживали издревле в Крыму, и они сформировались в Крыму, такие как урумы, крымчаки, караимы и так далее. Қырымда караймлер аз жедвелге алу мәліматына көре 2014 сенесі ярмадада 500 инсан яшай дүнияда есе 2000-ге яқын. Бұл халық ве оның медениеті жүйілмақта. В крымско-караимском языке есть очень древние слова, архаизмы. И исчезновение, стирание этого народа с карты мира будет невосполнимой потерей не только для маленького нашего Крыма, но и всего мира. Қырым Жүмхуретінің Девлет Шура рейсі Владимир Константинов Бутун Русия выбор чемпионов 18-0-18 эстафетасына қошылды. Парламентінің спикері оз инстаграмында 24 кере турникте көтерілді. 24 кере ама менім рекордым 26. Иждешлеріме қошылам, деп язды видеода Константинов. Қырымда шахматлар бойынша Жүмхури чемпионат ананеви олды. Бұл сене еді Али оқув юртларындан тақымлар иштирак еттілер. Бекир Чобанзаде адына ярышны Қырым Өндеслік педагогика университетінде кечірділер. Тәфсилетлар иле Фериде Якубова.
Мында беден межгулиетлер yok ve kuch көвет керекмей. Ләкин бір сандрач алетаны чекмек үшін doğru düşünmek керек. Bu спортнен оғрашхан инсандар язи ve mühendislik фикір юрсетілігі olmalı. Шахмат — это искусство, это как жизнь. Ты играешь, выигрываешь, просчитываешь стратегию, ходы, ты думаешь, как походит противник. То же самое мы и делаем в жизни, просто мы на это не обращаем внимания. А в шахматах мы это делаем непосредственно и конкретно. У нас только такая цель и задача – победить. Ел ярышның тәшкилатчылары бүтін kuch көветлеріні топлайлар. Қырым Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetінде bu yarış annevi oldu. 6 оқып yurtlarının takımları галибе için күрештілер. Турнир памяти Бекира Чубанзаде, это ежегодный. В этом году будет обязательно ориентировочно в мае-июне, посвященный 25-летию нашего вуза. Қырым Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetінде шахмат дәрслері амили оларақ кечірілі. Böyle спорт чешіті yaşta olған oyuncunu inkişaf etti. Teşkilatçılar kaydetelер ki bu oyun fikir etuvını ardı sıra vitалили etti. Шахмат — это игра, которая включает в себя искусство, науку и спорт. Вот сегодня все три этих составляющие, они в принципе и отвечают требованиям современного образования для нашей сегодняшней молодежи. Молодежь у нас вообще очень оригинальная, веселая, умная, целеустремленная. А то, что они любят шахматы, это им особый, как говорится, респект. Нәтижелі қыш ве мат Қырым Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetінің тақымы қойды. 6 галибе қазанып бірінші ерні алды. 2-ші ер тиббиет. 3-ші Таврик академияларының тақымлары қазанды. Ел кечірілген ярышның esas мақсады да чоқ яшларны желп етмек ве ярымадамызда ақиқи мутехассисларны тәрбиелемек. Фериде Якубова, Султания Истакаева, Мухаммед Нестуров, Миллет үшін. Ахмеджитның меркези мейданында Крымская весна строим будущее серлевалы сергі девам әте бұ сефер тәшкілетчілерінің esas вазифесі ярмадада кешміште олған вақияларны көстермек. Игірім плакатларда Қырым барының esas вақиялары. Фотографлар 2014 сененің уникаль кадрларны чықардылар. Украинаның юқары рада янында олған қалабалықлардан башлап умум Қырым референдум күніне қадар. Когда уже стало понятно, что Крым поворачивается к российскому берегу, надо сказать, что все поддержали это решение. Ни один эстонец не уехал ни в Эстонию, ни в Украину, ни в какие другие города. Все остались на месте. На референдум тоже все пришли вместе. Меня это очень радует. Сергі қырымыларының қатравларының девам әте бір инсан Қырым барнен бағлы тәйсиратлары, беклевлері ве умутлері ақта тариф етелер. Лейхада чешет зенатқа, яшқа ве милетке айт адамлар иштирак етті. Наши люди организовали лагерь и никого не пускали ни с той стороны, ни с той. Вот это вот у меня очень яркая такая вот, наверное, жизненная страница, которая на всю жизнь останется у меня в памяти. Вечера около костра, да, и в то же время страшно, и в то же время радостно, что в любом случае мы не просто там так находимся, мы знали, что мы надеялись, верили, да, и уже в глубине души где-то знали, что в любом случае мы придем, мы на верном пути и обязательно вернемся домой, в Россию. Esas стендлерінен берабер мақсус интерактив фотозона тікленілген оның земінде ярмаданың сәкенлері ве мұсафірлері жади истидатлы фото чықармаға сонра исе Instagram, Facebook ве ВКонтакте іштімаяқларда строим будущее ве Крымская весна хэштегі или ерліштірмеге имканлары бар. Язы әркес үшін ачық олмаға керектір. Ғалибелеріні мерақлы бақшышлар беклейлер, бөле фотозоналар Қырымның шерлерінде ве көйлерінде ерлішкен. Коран оқув бойынша ярышның ғалиба жылыққа бедава баражақ. Бұқта Қырым мұсылманлар дини дәресінің матбуат қызметінде хабар еттілер. Коран оқымасында оз имканларны район ве кой жемелерінде көстермек мүмкін. Бұл ерлерде сайлама тур олacak. Sonra ярышның финалы Ахмеджитның Кибер жемесінде Рамазан айының 27-ші күнінде олып keçecek. Финалистлер чешет идеялерінен тағдырленecekler. Ярышта иштирак етмеге істегенлер оз район имамына мұражат ете білелер. Бөлелікнен бізім яйнымыз соңына етті. Шымдылық бұл әпсі мәлімат саат 21:30-да есе келecek хаберлер информацион программасыны Нариман Тарсинова еле қачырманыз. Яранға қадар сағылықнен қалыныз.